simlay malaktiga dum kibaru keneka bi kibare mambulu ga doklo kan odi ga fo blukesi mali fini tugu ga dagaro la ida ga fo ko ma wulumbla kon beno ulu jogina ko sabre aywa kibara mun sele ma wuli ayla naga fo ko marsi kalo kile bisaba kono la ko blukesi ni fini tugu dagaro do beno ko majugu do kon tara ka binyal wal do ta ga nyasi ni ma ko fole numa aywa ko ni waliya nunu senfe ayda ka fo finitigi ma wulumbla kon beno ulu jogina aywa o ma wulumbla la ayda ka fo ko manan kon beno ulu kon jogina ko sabre wa ko ulu kon tara panguna ka tu ubla fevare wala sa ubisiga furage to gamina aywa ambe ram na ko bi kon ma do ma ko fole mun yeni waliya nunu ke ngami finitugu era kume mobli mun kono ko o mobli nunu bela jile mon ciana ko sabre aywa alibi sega lu kon be sina ka do ma mun yeni waliya ke wa alibi finitugu kon be barala wala sa ubisiga ni majugu nunu gentu ko min ngabo anga jamana kono aywa o temene ngabo kibara wara mamblu ga doklu ka odiga fo coronavirus ni ale banakse no o charlembe jiya fantan nanna kerengana na ba an refeno ayda ga fo ko kunu marsikalo kile bisaba an kele honnana ko ayira ma saba konna aywa kibara mun selama wuli ayda na ga fo ministry so misigile me kenya okuna ulu koni bora ka ayda ga fo kunu ko mi coronavirus ayira mamuna anga jamana kono kunu erela ko obeta ma sabala aywa ko o ma sabala ko ma kelen kon bala ko ale yere dimsen na moye na ale shibita sanduru kon bonyo gola ko aywa ko kunu ma sabai kuno farala ma korole mun be no ni banakse yerula ko ulu kon ni ebeta ageya mina ko de mugani shegi kon bonyo goyo aywa amidum na ko bi coronavirus kon ma muga an shegi ne kon mina anga jamana kono albi wuliga jo kon kelendo anga jamana nyamugo kon kuna wala sa obisiga banay kon kelen aywa we ayira ka fofana ko foyti fika mi jamana kono de ko ode munu fora ko anga no ke ko anga ulu ga to wa ko mi yere kenya so ma ko we la dinika mundi mauma ko ma ko jila jawla ko sabre wala sa am sika kisi ga bo banan charni ma anga jamana kono aywa albi coronavirus o kun kono la ayira ka fo maliande mun sigire me farasi jamana ka ko mata ani fulade koni ni tura ni banakseina ga mi yere malita yi ayda ga fo ko ma fulade koni ni tura ni banay wonna cela kibara wara mambru ka doklu ga wudi ga fo yam fo ila marala ayda ga fo ko doyen do dairo la ko binyal wala do kon tara ka unya suma aywa kibara musira ma wuli ayda ga fo ko masikalu klibi saba konna la ko filamana ni ale yere be yam fo ila marala ko manan ne kon be no ul kon tara doyen dairo la kata ba makati wale kon ta ka nyasi yemo goma aywa tumamna ulu kon be ko wan wala yake ko muguti ka ngoni kana odo okumna dula mo kon bora kata ni doyen ngon deme wala saka ni majugu nun ge ngata ay tumamna nun kon wulla kata ni wala nun ke ay daga fo ko majugu nun gon na ma fla be no ulu bulla nga dula mo kon sira ka ma to fla ngoni mine aywa me rom na ko bi seka lu to kon be sina wala saka do ma to mi bulla ulu tara romi wa nyini ngalu okumna ay daga fo ko mi doyen kede ko ale ra koni kon tunna ni waliya kon finga ma kon taro ni ma ko fole kon tara yoro aywa kibara kuncela kibara wara mbambru ga dakuluga ori ga fo coronavirus kelani ogun kama barangano ga federation ul kon boraka demege gouvernement aywa kibara muselama wula ila na fo ko afrika lo kile folo kono na barangano ga federation nyamo ale ra ni ministre sigilendo fargo nyana je ogun kuma ul kon boraka ta demedo di gouvernement mauma kerengana ministre sigile me ekena ogun kuna aywa ama daga fo ni deme bora bolangano liga federation ro wani deme yere betaga million duru kon bonyo kona ni deme kun de dore o liga fo banakse mi charlembi anga jamana kono la ko ga seko o banay dikele ni mamun be no ni ulu garjera ni banakse na ko ga deme ke wala saw bisika no ga to gomna wa ministre sigile me ekena ogun kuna ale kono ay daga fo ko ale ni sonjera ko sobra ni deme na waka abe wole bla jamana kono dem bela jele mogo ni be sika demege wala sa ni banay be sika ta xabanga jamana kono aywa ambalima wu ne kunye bi kibaro ye ga dawkulu ka awni ci ako kuluma jala alibi awni ni anga je anga doke anga jamana